kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele. Sanibonani babukeli lo silwane samanzi ngiyoka ethwala umajike ejeqeza silala ususankungu nomkhulu mazibuko mkhulu niyaphila siyaphila mkhulu siyaphila isazane nini sagcinela ususankungu ya sizazokwehlisa nje ezinye zeimfihlo nezinye zezinto ezizimfundiso khona la emsusankungu siseThekwini ke la sisemsusankungu ya ya ngwanami iswa ngani ke namhlanje ke inkungu mkhulu ngoba phela la emsusankungu kahle kuyafundwa kakhulu siyacela xathuliswa iswa ngani inkungu zvile ukhuluma ngomlanjwana nedlozi ya umlanjwana nedlozi sizothinta nje kakhulu size sigamanxe nakwenye ivideo sike sayithinta khona la emsusankungu ekhuluma ngelokhuzana ngedlozi kaGobela ibikhuluma ngedlozi kaGobela manje sizothinta umlanjwana nedlozi. Okay, umlanjwana nedlozi sokhuluma ngomlanjwana nedlozi mkhulu if ngikhumbula kahle wathi umlanjwana uphatha kakhulu yithunga. Yebo nethonga lasemanzini yithonga lelo la komama. Yebo komalume. Mawuthi ke mkhulu manje umlanjwana nedlozi usho ukuthini yini idlozi in this yini idlozi qala lapha? Sinenkinga lapha ke mnguni uyabona nje ubuza kahle impela sinenkinga lapha thina belaphi nabelashwa ukuthi sisesigabeni somoya womlanjwana njengoba sisesigabeni somoya womlanjwana nje sinenkinga yokuthi abantu bathwasile kanti bathwasele into eyinkinga noma bathwasele idlozi kodwa bebe emlanjwana. Okay, ya ngilapho nje hayi ukuthi angikho esimeni sokuthi idlozi phezulu komlanjwana noma idlozi nomlanjwana ngiqonde ukuthi lo mlanjwana esisemoyeni wawo njengamanje kodwa manje uthola ukuthi mayigula useyathwasiswa. Yebo idlozi nomlanjwana uyagula lo muntu bese njani iyathwasiswa athwase naye ngoba unenkinga yokuthi uyagula kasindi unemimoya unezinto ezizinkulumo unezinto ezizimfihlo unezinto ezizibopho eyibophile impilo yakhe ufuna ukubona impilo yakhe yaphi iyaphambili kodwa bese kufika esigabeni sokuthi thina belaphi njengoba ngishilo ngathi abelaphi nabelashwa abelashwa yilabo abagulayo kodwa manje bagula ngomoya wani womlanjwana makufanele ukuthi belashwe bayathwasiswa. Ya bengithi ilapho nje indaba yethu namhlanje njengoba sizoyithinta mkhulu lento ishoyo ijwayelekile ukuthi abantu abaningi oqala bayimlanjwana futhi abantu abaningi bahlushwa uwona umoya. Now if kunjalo mkhulu kanti umlanjwana ulashwa kanjani unomuntu ozalelwe uhluka kanjani umlanjwana nomuntu ozalelwe kumndeni ekhaya kubo? Okay, akwesibuye lapha kwesiqale la sibane noma sesigabeni sesine sabantu abaphilayo noma abantu abedlulayo emhlabeni. Okay, nokufika kube kuwe kube ubaba kube umama njalo kube umkhulu uzoba umkhulu kamkhulu okukhokho asingathekisi ukuthi okhokho baganwa asingathekisi lokho ukuthi okhokho baganwa mangabe ukhokho wamanje enganeni yamanje ucaka ukusobala ukuthi uwele esigabeni sikamkhulu. Okay, yebo mangabe ukhokho wamanje ngoba manje wazalwa ingane ezincane ingane sezazala ingane engananyezi yenza iyazala iba nani nengane okusho ukuthi ugogo wakho sewukhokho kuyo leyo ngane le ezaleni ingane le ngane ezaliwe usewubani usewukhokho. Lokhu okungasingabazisa ukuthi esigabeni samanje kungenzeka kube khona ukhokho njani ongagananga
ongagananga noma ophilayo oficwa ile ngane ubani ukhokho ngoba phela uzoba ukhokho ngoba ugogo enganeni zakho umama kuwe ugogo enganeni zakho usewukhokho enganeni yani engane yakho ngoba wena usuba usumkhulu ongaka una 30 una 35 umkhulu wena una 35 kodwa manje ubani so umkhulu ingakho ngithi ikhona impossibility yokuthi sibe nokhokho manje abanjani abangagananga nabangaganiwe okhokhokazi abangagananga nokhokho abanjani abangaganiwe mangisho njalo ke akwengikhulume ngathi ke nokhokho bethu akekho ukhokho okuthiwa akaganwanga noma akagananga okhokhokazi la esigabeni sethu sesine bayeke laba abafileyo igeneration efile esadinga ukuthi siyelaphe siyilungise siyiqondise endleleni ukuze ihambe ngendlela onjani okuyiyo imali mkhulu uthi mkhulu manje umuntu ugulisa into ezo2 yebo uguliswa abantu abakhona la emhlabeni ukuthi bona bawumkhulu kodwa bana 30 yebo baphinde futhi baguliswa abantu abangasekho ukuthi bona abagananga noma abaganananga bashintsha into yokhokho bayenze yabo. Okay, asi-ignore le abantu abaphilayo uqhubeka mkhulu. Yebo, njengoba ngithi ke la sinokhokho bethu yithi laba abantu ababili bayimoshile le ibona abayilahlile ubaba nomkhulu noma umama nogogo ibona abantu abayimoshile laba abaganananga bashadile bahambe bayobhala umkhulu walawula ugogo wathi ugogo mina ngifuna amafa angifuni ukuthelwa ngenyongo into zenyongo walawuleka umkhulu elawulo bani ugogo kufanele ngabe ubani olawulayo la ekhaya umkhulu ngoba ugogo uzokwenzani uzogana la ekhaya. Okay ke agcina ugogo enjani eshadile ethi angingeni into zedlozi mina ngisindisiwe mina ngiyasonta mina ngile Roma mina ngiyini egcina enze njani ugogo engasagananga esenjani eseshadile isimoshakele ngoba manje ugogo nawe uyingane yentombazane nimuntu munye niyalingana nigane bani umkhulu okusho ukuthi inkinga ikagogo wala ekhaya ngoba engagananga nje ziwela kubani kungani izowela kubani ngoba phela ubani ovusa umkhulu la novusa ugogo ubani ovusa ugogo lomkhulu uwe akakwazi lona ukuvusa ubaba wakhe akakwazi lona ukuganelwa ubaba wakhe akakwazi ukuvusa indlu kababa wakhe lo ngoba kushuthi uzoganwa ubani uma wakhe phela shuthi usethandana ubani noma wakhe akakwazi umuntu azokwazi ukuvusela umkhulu nolalayo endlini kaMkhulu nokwazi ukuthi asole umkhulu bani uwe ubaba wakhe ukwazi ukumsola ngisho umbone njani enephutha kwisintu sikhuluma ngesintu manje noma sikhuluma ngale mkhuba eyakhiwe yenziwa ini yenziwa isintu sikhuluma ngale mkhuba eyakhiwe yenziwa isintu esintwini nje awukwazi ukuthi ungasola ubaba wakho ngisho ngenze iphutha njani futhi naye akakwazi ukulalela ngoba uwazi ukuthi yena mdala wazi izinto kangcono ukuba kunawe uyakhohlwa ukuthi nawe usuyabona uyakhohlwa ukuthi nawe usulukuzana iyo phela lento edala ukuthi uyithole mawusukhulile ekhaya kufanele ukuthi uphume abelungu bayithatha bayenze yabo lento uyazi ukuthi benzani bathi mawufika ku25 noma ku21 phuma hamba uza bathi hamba uzenzela ini yakho into noma uyozenzela umndeni wakho bakuganise bakwenze yonke into lento ebiyenziwa yithi abantu bakithi kwaZulu ubunede mawuzala umfana buwazi ukuthi uzale ini icala mawuzala ingane yomfana buwazi ukuthi uzale ini icala once yamosha emzini womuntu kufanele ukuthi umlobolele lo mfazi ngoba isibenzeni isimenza umfazi okusho ukuthi uzomlobolela yena bese yaphuma la ekhaya ahambe ayosebenzela ini umndeni wakhe
awusebenzelani lo mfazi impela kuzakwazi ukumondla kodwa kube kwenzeka ondliwe kuphi la ekhaya ngoba lo mfazi uthathwe kuphi la ekhaya akusiwo wakho wena usazothatha wakho umfazi bakuthathela loyana ukuthi bagqibeleze inhlamba zokuthi uyinja wena baba wendodana amakhehla la ekhaya ayizinja ngoba wena wenza ubunja wafohla yini isibaya sana sendoda okay ke akwesibuye lapho ke size edlozini nomlanjwana njengoba laba bevuka ngemoya manje ingoba kumoshe laba babili besanzela ukuthi sicacise ukuthi bamoshe kanjani kungani kuzovela idlozi kungani kuzovela idlozi elizowela enganeni ngoba akekho umzali ongayazi ingane yakhe ukuthi injani iphethwe yini uyayithanda le wena kodwa ishoyo kodwa ya akekho umzali hayi akekho umzali angithi lezi ingane sezahamba zayohlola mayifike ehlola umuntu laphana uthi yena ufuna ukuzwa okushiwo yimi engihlolayo ukuthi yena uphethwe yini kodwa usuke endlini enjani azi ukuthi uyagula uphethwe yini kubhlungu kuphi uyazi ukuthi kubhlungu akafuni ukukutshela ukuthi kubhlungu kuphi ufuna ukuthi wena umcacisele hayi ukuthi wena ukhuluma okubonayo akafuni ukuthi ukhuluma okubonayo wena emva kokuba yena enjani ekutshenile ukuthi mina ngihlushwa ukuthi ngicela ukuthi ungibhekele ukuthi bese sibone ukuthi kukhona nokubonayo ngane kwalokho mina enjani engize nakho nangithi uyabona ngoba inkinga yokuhlola ilapho ekuthenini umuntu uphumaze endlini ukuthi lokhu uzane uphethwe yini mayifika lapha kimi ngimtshela ukuthi uphethwe yini bese usenelisekile sengiyahlola ke senginkunzi malanga yani yokuhlola ngokuthi ngimtshenile akumele phanga jazi ukuthi nje ngimtshenile ukuthi wena uphuma uphethwe lunyawo wena angimtshela ukuthi lo lunyawo lusukaphi angimtshela ukuthi lo lunyawo lelapheka kanjani kodwa ngimtshela ukuthi uphethwe yini unyawo ufike wangitshela into engiphethe ngisuse endlini shothi wenzani umuntu kunzimalanga yani yokuhlola kanti abaqondi ukuhlola nomhlahlo umhlahlo ukuhlahla indlela osukuyibona kodwa engahlambulukile engahlahlekile engachaziwe engachazekile angithi uyangizwa ngikulalela engachaziwe engachentiwe ukuthi ukwazi ukubona kuphi kuthiwa ke indlela ibuzwa kuphi kwabaphambili okusho ukuthi abahlahlayo abanjani ngabaphambili ababona ngale kuphi phambili noma babona ekusitheleni abakubonela wena yebo abakwazi ukubona kuphi ekusitheleni bakuhlahlela into oyibona ula wena kodwa ofisayo ukuthi uyazi kuphi phambili uyazi phambili noma uyazi ngane kwayo ukuthi ngiphethe lokhu khonani ngane kwalokho enguphethe kodwa ke manje abeguli iziguli noma abelashwa abafuni lokho bamoshwe yibo TikTok nabo YouTube nalamafoni ukuhlola ngamafoni nazo zonke lezi zinto angisho ukuthi akuhlolwa ngefoni ngoba nami ngaqala khona ngesaba ukuhlola umuntu ngimbona noma ngesaba ukubonela umuntu inkinga ngimbona ngoba mina ngihloli ngiyabona ngishaya umhlahlo cha siyaxoxa sihlale la ngishaya umhlahlo mina ngihlahlele ini indlela yakho ukuze uzokwazi ukuthi ngale kwakho khonani siyapi kwenzakalani uzokwenzakalani masifika lapha angithi uyibona so manje into efika ibulala abantu ke ubona umlanjwana unedlozi noma uthwasa ini idlozi yini kanti idlozi inkinga obhekene nayo eza kabi kuwe noma ilo muntu ovuka kabi phezulu komzimba wakho ilo muntu ongalungiselwa into zakhe bese ezovuka kabi kuphi emzimbeni wakho noma phezulu kwempilo yakho noma pheko wakho uzovuka kanjani uzovuka kabi ingabe ukuvalela izinto ingabe ukushulela izingane ingabe uqeda imali ngabe uvala umsebenzi ngabe uthandana nalo uhlukane naye uthandana nalo nihlukane ngenxa ukuthi lo yamuntu akahlambulukile naye waye ehlaba nje edlule njengenaliti yonke into yakhe yayenzeka wangagezwa lokho wahambe njani ungageziwe
wahamba engcolile manje usevuka kabi kuwe usekwenzisa ubufele usekwenzisa isoka lamanyana angithi uyayibona ukwenza umosha ingane zabantu ngenxa ukuthi uvuka phezulu kwakho kodwa manje kanjani akageziwe ubani ke lo uvuka phezulu kwakho engageziwe umkhulu ngitheke mina akekho ukhokho esingathi namhlanje akaganiwe kithi kulesi sizulwane sethu noma kulesi sigaba esikuso thina akekho ukuthi ukhokho akazaganwe kodwa bangaganwanga umkhulu nobani nobaba la ekhaya ngoba baphile kulesi sikhathi sethu ngoba baphile kulesi sikhathi seyinkonzo nezinkolo nokushintsha kwezinto baphile esikhathini seyinkonzo nezinkolo ingakho babona benjani beshadile bahamba bayobhala bayigqokela ingubo emhlophe bahamba bayofaka iringi basika ikhekhe benza zonke lezi zinto mkhulu ngicela ukubuza umbuzo obhedayo sibona ukuthi uyela ngakhona kule nto ishoyo ingakho yini mkhulu ngesikhathi sencindezelo apartheid ne abantu bebehluphekile kodwa bekwazi ukuphila abantu bengenamali kodwa bekwazi ukuhlonipha bebengahlushwa ilamadlozi thina asihluphayo ngenxa ukuthi bona at least omkhulu baba bebeshadile uqedileke mkhulu iyona leyo nto leyo angazi noma umbuzo wakho usuphelele lapho uphelele yebo iyona leyo nto leyo edala ukuthi sithi thina bethu omkhulu noma ogogo bethu emakhaya zayingekho izangoma enjani ezingaka ngesikhathi sobani ngesikhathi sethu zayingekho izangoma enjani ezingaka ngesikhathi sobani ngesikhathi sethu manje labo khokho bavuka kabi ngoba badimanda ukuthi thina senze njani siganwe silungise izinto ezamoshwa obani omkhulu nobaba bethu basingafani nogogo obaba nomama bethu singafani nabo ngoba namhlanje ngenxa ukuthi umkhulu washada nobaba wazi ukuthi kukhulwa kwenziwa kanjani kuyashadwa akuganwana kuyashadwa akuganwana so manje mawuthi uqala wena uvuka umoya kakhokho useyala umama uthi yini wena yini lento ositshena ngayo wena yini lento ositshena ngayo kanti ukhokho uvukela ukuthi ungafani nalabo babili laba babili bayiboshile lento laba babili bavumela umoya wezizwe ukuthi wembathe kubani kubo athi yena uzophuma kuleli ikhaya lama ngufuni lapha nalemimoya yakho uzophuma kuleli ikhaya lami ikhaya lakhe endlini elakhe leli ikhaya noma lomkhulu nomkhulu ulawula kanjani umkhulu uma kule ikhaya lakho uzophuma kuleli ikhaya lami akwesithi ke nomama akaganile mhlambe usezakhele umuzi wakhe noma indlu yakhe njengoba manje sekwenzeka abesifazane sebekwazi ukuthi bona bayimele bathi banjani bayimele wakho umuzi kabani lo wesifazane ngoba wakho umuzi kababa wakhe ayikho intombazane nani enomuzi okusho ukuthi nina nomkhulu wenu nimuntu munye njengoba nimuntu munye umama mayakhela ubaba wakhe lendlu wakhela abantu ukhela wena manje imuphi lo muzi wakhe akuxosha kuwo ngoba yena wakhe akazafike kuwo uzoxabana nabantu besifazane anginandaba nabo mina nginandaba nabo imali omkhulu uthi if njengoba abantu besifazane manje abaganile bakhule basebenze babe nezindlu zabo umuntu ebenemoto yakhe benezingane zakhe yebo bese uyaxosha ngenxa ukuthi wena awufuni uye esontweni ufuna ukuthi ukulungisa lo moya uyayibona lo ulungisa lo moya kusho ukuthi ngesikhathi yena exosha wenza iphutha ngoba uxosha emzini kabani baba wakhe okugogo nomkhulu wakho okungabazali bakho wena ngoba ungumlanjwana kuphi la ekhaya njengoba yena engazaza abe nayo inhlanhla yani yokugana lo muzi awakhayo yena okababa wakhe noma ingaba kwenye location noma ngathukuphi lo muzi awakhayo yena ngisho engathiwa indabuko yakhe ila eThekwini
yena useKapa uthenga umuzi kuphi eKapa lo muzi akusiwo wakhe mkhulu yazi ngikhumbula into owayishona wathi ikhona ezinye inhlanhla thina ngokhuluma nathi singamadoda wathi singabafana khona ezinye inhlanhla thina singabafana ngeke siyithole uma singaganwa yebo ngoba asikafiki kwisigaba leso sokuthi manje somnumzana njengomnumzana qedileke manje qedileke mngu uthi mkhulu ukuhlupheka kwethu ukuthi vele la ingane uzozinikana ungayinikana ingane ngoba kuneyindawo lapha la ekhaya ingane engangeni khona kuneyimfihlo zala ekhaya neyindawo ingane engangeni akwesibukeke ukuthi umkhulu akaganiwe bahlalisene nogogo bashada isilungu base beyawakho umuzi bashaya ibrayi yebo benza lezi basikikeke benza iphathi akwesibukeke ukuthi umonakalo ungakanani lapho umkhulu engaganiwe kwelamathongo umonakalo ungakanani ngoba lo mndeni uzohlupheka ubaba uhlupheke ingane eyabona kodwa lento uzohlupheka ubani mkhulu hayi umkhulu akaganiwe uzohlupheka ubaba nezingane ukuze kumoshwa umkhulu nakho akusehambile emhlabeni umkhulu uyabizwa emsamo umkhulu engaganwanga akabizwa akwesithi ke kunento ke engiyibukile kulezi insuku zamanje ukuthi kunenkinga mnguni ejulileyo uma kugcina isifiso sokhokho bethu sesifezekile kule mlanjwana kunenkinga enkulu mnguni awesibukeke mnguni ukuthi inkinga ikuphi la naku yanusuka nenhlanhla wena uyaganwa njengamanje usiyaganwa wena mawufika kwelamathonga ubaba wakho ingane kuwe ngoba kanjani akaganiwe ubaba wakho khona lapha angakwazi ukungena khona wena ukwazi ukungena uyophatheka kanjani wena mawubona ubaba wakho bemthuma bemgijimisa ngoba uyini ingane ungumfana uyinona elingahlanzekile uyinathini baba nje njalo gogo bethu uyinathini wena uyinathini wena mawuthi uyaqala uyommela uthi yisende la ngizalayo leni thiwafuse khona buya ngapha uyangena wena la uqala ukuthi wena ngingeni la bese bethi ufunani pho lapha kusenganeni lapha ngoba kusenganeni kodwa uyabona intshebe ubaba wakhe ihleli kuphi lapha ingakanani inkinga lapha emathongeni ubaba wakho eyingane kubani kuwe imali omkhulu ngicela usike elijikayo yebo lento ngiyayibona ukuthi ingaba umkhokha kube mhlambe nomuntu ozala umkhulu wakho naye akaganiwe let's for example ngoba khona ingane ezama 2010 manje yeah iyona yini mkhulu into enza abantu abaningi kulesi sikhathi sethu bephuphe amabhubesi bephuphe inyoka bephupha ukuthi amathonga ayafika kubona kodwa because amathonga akahlambuluki exactly 100% so abantu abaningi bazophupha izilwane instead of bephupha abantu noma bephupha amakhehla like bazohluleka ngoba phela manje kuqala usobala ukuthi mnguni sekuyisizukulwane sesihlanu noma sesithupha esivuka phezulu kwalesizukulwane ngoba lesizukulwane shothi kahle simoshekile akusiba abantu lapha bese beba yitho ngelihle kanjani mabeza kuwe wena uyisilwane ungesiyo umuntu ngoba bazofika ngolaka bebe yibhubesi angini uyabona uzofika libhubesi phela inganawo libhubesi ulibhubesi phela uncolile wena uyafana nento esemgqonyeni uyafana nento engelutho kuthiwa ithonga elithule kodwa umuntu akhohle ukuthi ubuphi inyoka inyoka ayikhulumi phela yebo ayikwazi phela ukukhuluma zizokhuluma kanjani ithini language yilwane uyayazi wena language yilwane kanti lezi ilwane zibambana ngani uma kuyikuthi ayinayi language sizazoyikhuluma leyo ndaba ithule kakhulu
Mkhulu umlanjwana uzalwa abantu abamoshile. Yeah. Ngokuthi abagani. Yebo. Lezi inkinga zomlanjwana ke ukuthi ke izinto ayibambi ngoba inhlanhla ikhona kodwa ayihlambuluki. Ayihlambulukile inhlanhla. Ngiyahlule ukuyibuza leli sekhathi. Yebo. But kukhona lento engifisa ngathi singadlulela. Nawe umlanjwana unalezo inkinga. Wenzani? Mana ke mnguni. Beseza lapha. Angithi besayihlaziya sayihlahlela la ekuthenini umlanjwana uzube nezinkinga zidalwe yini? Zidalwe yini? Isiphi isimo abantu abangasibuki? Isiphi isimo abelaphi abanjani abangasibuki? Useyafika ke lo mntwana manje usenezinkinga zozana zale mimoya yokwenza udlozumela. Yebo yedlozi. Useyafika lo mntwana unemoya yedlozi, udlozomela ukhokho, udlozomela umkhulu, udlozomela ubaba wakhe. Udlozomela ukhokho, udlozomela umkhulu, udlozomela ubaba wakhe ngoba uthunywa yilaba ngoba lona usekude kakhulu ukuthi engafinyelela la. Umkhulu ufika ukhokho ufika njengezilwane laba bafika njengokuyalwa kukhona amandiya kukhona zonke lezinto la amabhilidi zonke lezinto bese ingane kuyaxaka iphuma iwa ebhilidini ingane yoshaya phansi kodwa yifi kanti ubaba nomama bathoda lo ongukhokho isikhathi sakhe zokuzingela yebo uzevele ngamabhubesi ngegazi ngezimpi ufika ngemkhonto lona ufika nezifo phela lo ukhokho ibona laba benomkhulu abadala izifo phezomzimba unengculaza unecancer une-TB unazo zonke lezi zinto ilokuzana yigulo zendini lezo igulo zamandiya lezo qhubeka mkhulu igulo zezizwe lezo ukude lo zikhona izizwe ezakhiwa ngabafazi zikhona izizwe lezi ezigaywayo ezakhiwa ngabafazi azikho ungani zakhiwa ngani izizwe ngezilwane ngamakhambi omkhulu bavela ngani emathungeni uma bengahlambulukeki bavela ngezilwane yes izizwe kokusho ukuthi zisuswe amagedle noma amakhehla sure izizwe sizoyithinta kodwa leyo akusedlule kuyo sila umlanjwana nenkinga yakhe noma nedlozi umlanjwana nedlozi safika ke lo mlanjwana nalezi inkinga ufika kubani ugobela noma kubani umelaphi ngoba labo belaphi sebabizwa ngogobela ngoba bagobisa izingane zabantu abayigobisi nje kuphela ngoba beyigobisa beyiguqisa bayigobisa bayilala bazenza yonke lento benza yonke imsingilili le esingayazi thina okay ke nanso ke lengane isiyagula iphethwe lidlozi idlozi sesilichazile ukuthi idlozi ubaba umama njalo ubaba umama umkhulu nogogo ukhokho nokhokhokazi bayinda babantu balidlozi beza kabi kubani badlozomela kubani umntwana seyafika ke kumelaphi umntwana manje ufika kumelaphi ufika kumazibuko uyamhlolela ukuthi wena uloyo anti wakho ngoba uyibona usangana nje kanjena uloyo umamncane wakho wena uloyo obhuti bakhe abakuthandi wena usuke nonyawo olubuhlungu luvuvukele lolunyawo meqo weqile ubekelo umnguni ukubekele lapha emsusanko ngemnyango ini kanti lo muntu udlozomelwa ubani ubaba wakhe noma wakhe lo muntu udlozomelwa ubani umkhulu wakhe nogogo wakhe lo muntu udlozomelwa yebo yena usuka uphethwe lunyawo vele mayisuke uphethwe lunyawo wena usuhogela ngilwane usuhogela leyankinga asuke nayo endlini angithi ufike uyathula la akasho ukuthi uphethwe yini ufika nje uyathula wena uyadonsa ukuthi wabuhlungu unyawo lo muntu usho uphethwe lunyawo uphethwe lunyawo hey ushaye khona mkhulu uphethwe ubekelo uanti wakho kanti lo muntu ushawa ile sargazi esivela njengo-anti ngoba sikani cha mina ngiyazi lento esivela njengo-anti ngoba njani asikanini noma uloyo u-anti wakho
kanti uhantu kwakwababa uyena owakuphikayo uze uma wakho abe nenkinga yokugana ubani ubaba wakho kushuthi waloyo ubani wena kanti ukuloya kuyini ukuloya ngoba umbekela umuthi kuphela umuntu noma kuyenzeka kuloye ngezwi ubophe ngezwi kube neziqalekiso nezibopho nezifungo nazo zonke lezi zinto kuphikwa nokuthukwa phela izona inkinga zabana zemlanjwana lezi ngoba phela umuntu abeze azi nje ebe umlanjwana ingoba kube khona inkinga inkulumo ezinhle ayifikanga phela nje isibusiso sokhokho asikho kuye akabusisiwe okhokho lo muntu ubaba wakhe akalishonga igama lokuthi hayi ngiyokuthatha kimi akaze akhunge ngisho amathonga akwama wakho nenkomo ke yolobola awakhunge nje ukuthi wena uhambe nesibusiso sokuthi amakhehla la ekhaya ngoba wakhipha esibayeni njengenkomo ewasa lapha kini uyokhunga uyoganisa uma wakho uyabona uba nesibusiso uyabona ingane ehamba nenkomo iba nesibusiso leyo ngane le ngoba ihamba namakhehla la ekhaya phela amakhehla ahlala esibayeni kuhlala inkomo nani namakhehla phelile lapho uma uthatha lezi inkomo esibayeni uyolobola umfazi usuku uthatha amakhehla kini utha wayolandana ulandele umfazi phela nje okusho lo mfazi uzoganana amakhehla la ekhaya kodwa yena ufika usezogana mina selwa nami ke manje sengiyingane yakhe mina senza umathanda lapho phezulu okay ke naphiyana umntwana usefikile kuyisangoma ugobela umthandazi noma ubani bani ubekele uanti kanti wena waphika uanti wathi akusingane kabhuti idlozi lokuqala lelo yona inkinga yokuqala onjani obhekene nayo uyini umlanjwana babhekene nezinkinga zokuphikwa zokungalandwa ukubangwa lidlozi noma ukubangwa isidalwa noma yithonga idlozi liyalwa naye alimbangi idlozi alikho idlozi elibanga umuntu alikho idlozi elibanga umuntu lilwa nawe nje idlozi lilwa nawe noma ke kungabangeka isidalwa phezulu kwakho kodwa manje basuke belwa behluthulana ngawe omunye uthi ingane yakhe ngoba uzalwa yisendela la ekhaya omunye uthi ingane yami ngoba izalwa isibeletho sala ekhaya angithi uyabona yeah inkinga ke yomlanjwana ilele lapho idlozi nomlanjwana umlanjwana unedlozi leyinkinga zika baba nomama umkhulu nogogo ukhokho nokhokhokazi umlanjwana unenkinga ilezo inkinga ibhekene nobani nomlanjwana ngoba umlanjwana awunalo idlozi kodwa unalo ngezinkinga ezenzekayo phezulu kwakhe eyibone njani engaphumeleli izinto engahambi akathola umsebenzi akenzini lo mlanjwana mkhulu la umkhona umuntu olalele la but othe the same time mhlawumbe akayezwa yebo umuntu ophile impilo yakhe wayiqeda impilo yakhe ulapho njalo akhona izifungo zakhe nani zikuhluphelani wena ngoba uthe wena kuqala umuntu ophusha oyenza sure ukuthi wena nje uzoba umuntu ophelele mosu emathongeni ukhokho why angashayilaba ubaba wakho nomkhulu wakho awena akuphathe nje kamnandi why inkinga zalabantu zigcina sekwembatha wena uyazi ukuthi kuthiwa uNkulunkulu uyabulala uNkulunkulu lo umkhulu kamkhulu wakho noma ubaba kamkhulu ukhokho angithi uyangizwa uthi uNkulunkulu uyabulala usuke engabulala usuke ethatha ekubuyisa ngapha ngoba ungalaleli ngale kwelamathonga sebexoxe ulimi labo bodwa lolo lidala ukuthi beze befike beyini belidlozi lelo lidala ukuthi bese befike beyini bezilwane lidala ukuthi befike inhlanhla ngisho ngathiwa uyeza nayo manje ukhokho ukuthi lungisela ubaba wakho ulungisele umkhulu wakho ngizokwazi ukukhululeka angithi akakhululekile la
Isikhathini samanje lo akavela veli uma kuzwa ezintweni uthola ukuthi kuseza idlozi ngoba lo kahlahlula ithoko akavela veli ngoba yena uphethe inhlanhla mayithi uyasondela kuwe uneyinsila zalabo bantu so ukhuhla insila kahle kahle yebo mayithi uyasondela kuwe usondela kabi lenhlanhla ayiphethe iyakuphusha wena iyakuphusha iyakucindezela iyasinda phela ngoba uza nayo phezukwana kwezinye inkinga awukwazi ke ukuphakela isitshele esingcolileyo umuntu uphila nje ngaphandle makuthiwa uyagula ekhanda angazi noma uyagula noma uphila komunye umhlaba kodwa awukwazi ukuphakela isitshele esinjani esingcolile yebo okhokho angeke bakwazi ukuthi noma isihlephukile to make it better ngeke bekwazi ukukudodosa bazokudodosa kanjani awuhlanzekile abakwazi ngokukwazi la ekhaya ubikiwe la ekhaya intombazane iyabhenguza la ekhaya kodwa izele iyenza icala kuphi la ekhaya umama wakho uyabhenguza wenza yonke into umathanda wakhe emzini kababu wakhe emzini womkhulu uxosha ingane la ekhaya amazi ivukwa umoya evuswa yiwo lamakhehla bayixosha ingane bayitshela ukuthi yithina sikhule ngomthandazo sikhule ngesonto thina kanti lento yomoya wesithunywa noma lo moya wesonto noma lo moya wamanje wabo omkhulu nobaba ihamba ime ethongeni ihamba ime uyilungise ngozalwe ngakho ubone ukwazi ukuphila uyilungise ngokunjani ngozalwe ngakho okungesikho kababa ongesikho kabani okukamama lokhu kokukamenzi onguNkulunkulu wakho okulethe phi emhlabeni uyilungise ihambe izifike edlozini ubone uphelelwa yiyo yonke into ngoba isifike esigabeni lapha esidinga ukukhuhla ini insila ilapho nje ilento umuntu uyakwazi ukukhule phasi akhule exactly uma sethi 25 100% ratatatata sekuyile sekuphelile konke bekade njani enakho sekuphelile usethi ngiloyiwe usho thina belaphi uloyiwe wena woza ngunike umuthi wenhlanhla ueda ukungcola phezukwana ukungcola idlozi nomlanjwana idlozi liza kanjalo phezukwana phezukomlanjwana naphana usefikile ke kuwe mnguni ungumelaphi wena usuyambonela ke lo mntwana usuyamtshena ngoanti wakhe omloyayo omenza yonke into lapho anda akekho anti kade ayishonela uanti akasekho wena waboshelwa uanti wakho wathatha impahla zakho ayifanele emgodini asambe sikucabe lapha entabeni siyokweqisa umgodi sithathe impahla zakhe ezinye siyiqibe ezinye zagqijodakeni asambe sikusize in kanti yimpi yomlanjwana yimpi yezibongo embili yimpi yamathonga phezulu wakho okudinga ukuthi lo muntu uma eyihlahlela lendlela eyihlahluba lendlela eyihlahla eyihlanza ayihlanze ekujuleni ayilande emuva ayilande ekuqaleni ezinayo bese yoyiphetha angavela phethe into ekhiwe phezulu ngoba izofika iqala ingakho nizolashwa nezimlanjwana ningelapheki ingakho nizothwasa nezimlanjwana ningasebenzi ingakho nizoba nedlozi elingagezeki imsamo engagezeki nize nigcine nifuna ukuthwala ngoba nithi nenzela impilo enjani esheshayo ukuze ukwazi ukwenzana ukuphila bese uqeda uthi wena egcineni sonke sizofa mangithwala kunani asingayiqhubi into esiyibona ukuthi izoba zinkinga uzofa wena usindisiwe usale ushiya ingane zakho kuphi enkingeni ubuye uyiginqene imoto uyikwazise ngabantu uyivalele umsebenzi wenze yonke into usubuya njengedlozi kuzo kodwa wena ubungazi ukuthi idlozi likhona ubungayiboni lezi inkinga oyidalile phezukwane ngane waze wahamba kwelamathonga bakukhumbula bakuthatha bathi buya ngakithi ukuze uzobuka impilo ngokusha uyibuke ngenye indlela hayi ngale yadu uyibuka ngayo wena usuyaqala usuyibona ngenye into impilo kwelamathonga
usugijima uzobuya manje usishisa ngemlilo usiginqa nezimoto asikwazi ukulala ebusuku uwe uphansi phezulu uyahamba uzama ukulungisa lokho wakumosha la emhlabeni kanti ulimaza thina angithi uyayibona inkinga enidalayo ningabazali hambani nalezi ingane niyicathulise niye nazo inyangeni ziyoza ukuthi yipi lenkinga futhi ungavumeli ingane yakho ikutshene ukuthi iyahamba yona iyothwasa kodwa futhi ngeke uhlale ungayivumeli ngeke uhlale ingakwehluli lengane wena wehlula abazali bakho nawe ngoba nawe awazi kodwa ulindele ukuthi ingane yakho yazi izokwazi kanjani lengane wena ungazi uyifundiseni lengane awesime lapha mnguni wesime lapha ngedlozi nomlanjwana kodwa ogobela kwebeyeke ukuhlola abantu bese bethi abayentwasweni ngoba intwaso into ekuthiwa intwasa ayikho idlozi izinkinga alikho idlozi okufanele ukuthi ulamukele ngiyakutshena ke mina mlanjwana ngiyakutshena wena ogulayo ngisho ungesisiwe kumlanjwana alikho idlozi elemukelwayo idlozi liyahlanjululwa libe yithonga mase beliyithonga ke selikwazi ukukuhlahlela indlela likutshela ukuthi wena ubhekile wena nakho kwakho wena wawuzalwe nalokho wakwenzeka ukuthi kwenzeka ukuthi sekuyithonga ngoba selihlambulukile seliza ngane ngobuthongo selivela kahle alisaveli inyoka alisaveli libhubesi alisaveli ingwe aliveli lingwenya akuveli kuzimpisi inyoni nazo zonke lezi zinto selivela linjani liyilo nje siyongena ke sijule umuntu olalela lezi zinto njengazi inyoni njengazi imamba njengazi inhlwathe egwinyileyo in siyongena kuleyo nto leyo uthi idlozi kungani liyiveza kanjani amen siyabonga sibonga mkhulu la ika Besta emsusankungo sesusinkungo mkhulu utholakala kanjani kwezinye indawo ngoba ngiyawazi use Cape Town ngiyawazi use Goli eKapa uyangifonela mawuza kimi eKapa ngitholakala eMitchells Plain eNew Woodlands eGoli ngitholakala eZola Mndeni la ku Sithembiso Street mawusuka eMndeni Bazaar uya eTheatre Junction yaseDobsonville ungithola nje lapha endleleni ungakafiki esontweni leli uyaledlulela ama-wash tower sonto lama-wash tower uyaledlula mawusuzofika kulela ngazi bani libhaliwe bese ufike khona bese uyangifonela ungithola ukuthi ngikhona eThekwini ke ngila kwa Besta emsusankungu sizosusa inkulu siyabonga amen